Бордон врачебный амбулатория тигар, паллиативное отделение ден ахаллан үлләбете 405 сыл болла. Маны бу идеяны хагалатчы, төрүттәчи, бейтелдептер өлсыллар үлләбет, саха сирин здоровьтан карста булын ütүлә улехите Галина Алексеевна Лукина болар. Кини хестереттен хагалан, главный хестерга дылы үйнен бу хүрдәк сетихилактик бейтелдептер үллән халата үлели хиджар. Бу паллиативное отделение кереттерие деннер бу келеңи хылларга биологиомутыгар бар болан эрелер. Паллиативное отделение бу врачебный амбулаторияга ахаллыбыта бу бейга агасастаг жомутун көрүүгө стиге киндери эмтехинге ананна онун бейги агастар жомутун диспансерный учетка турачылары көрүл бүтүгер истер битигер эмтир битигер бу наха үшүгөй кайысха бу бейги паллиативное отделение бут 10 койкалар манна улуспут арасны электериттен келен бу агастар гүлүн хаста жомут келен отучча хүлбетча конук дробияларын горгөтөллөр онна такман танан бу инвалидтер өрсөллөргө бу оромателе касыпыт ишемический инсульттабыт атын кейкөрүтө харитена дер өрөктөр бит эме манна келен эби боргутунелер онун бу манна жонорго все-таки атын планово эмтехинге бу эмчиттер битигер улахан көмө болар жонор онна манна основном медикаментозный эмтехиникытта бу орто алын медицинский үлеттер көрүүлөргөр карыйларгар бу киреллер онна бу жонор бутугар бу маны бу эрактары көрөр терапевттерге жонорго эне улахан көмө болар бу